see that you are the reason. I don't wanna fight no more, I don't wanna hurt no more, I don't wanna cry no more. Come back, I need you to hold me Closer now, just a little closer now. Come a little closer, I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Tusukon dia be, kena masa tanyon, akan menguruk, so tu memakurangi di tengah-tengahmu. Dua orang naik masuk kata dia tua. Asal baik nomor satu nyaga tadi tu di rubian. Orang semua mina pas maton, pas sama amang buru nami na buru nama jalo, sino boti mana jalan. Apa tu? Mulai tema yang murah jenuh dolan. Iya, bertemu lagi semua. Jadi soalnya dia mau. So, terdua abu roson. Pasti kopi dah. Balik kamu yang langsung hotel ni. Kamu perhubasi asa tamu lima tes tuh raja di Hululata. Bila coba di Tuhan mau datang di keseluk nak, nung nggak tepat di turo, ready di mereka menutupi kapan kunan. Mulai coba di Tuhan nunggu tembus kami di sepakaran tapi nasahmu, sobu uas nami dia nanti nahumu. Asimaron itu waktu jodoh narion, lam tu tambah nak kenal itu tambah nak kerana kerana tongan-tongan yang keluargamu. Di dok nak jodoh tua jalur pinang nak dengar sari nung jalur pinang ada dosa sinukun. Nung ngarani di son, baru bepir. Asa sangat nak jodoh tua pir mapoki baru pas talongan. Pir maton demu selalu nak kaparai kelamon nami. Julu-julu nak angkat pengomongan. Jadi di pasar tamu di son nak pura rata, nak pura tiar. Asang dia tujuan nyotar mapan orasan, tiar panggabean, tiar maka perjulia di tongan-tongan di keluargamu. Jalan di pasar tamu ison, tanggo na bulu, tanggo matutu dia kamar tuturat tay. Lampu saudara kita tujuan narion di hamang baru nami, masih mina kita kalau pak nikah mas kutu kolas cukup suat di rubian. Jalan di pasar tamu di son, ringgi sitio suara. Si palas rohanya mata raja doa kain atas pada. Jadi doa na tua jolo linang nang denda saninungu jolo binangan atas sinukun asa haruan dauli karena dia kata kasma di bawah boru tidak putih bang boru. Jadi mulai tema di hamu raja di hula-hula nami ima tutu di naung pernah tampak kita dia maktiar di pertikianon jalanung nami tutu para dihami nak si panganon raja nami bulutung odik susadia be si panganon natar para dini hami raja di pamurung muna asa dohong ma songon dari si dua asa kusudi jawi-jawi ma tu bulung misi harla suna
Otik sedia raja nami sebangun dapat pahami amat tadi batama sigo ipas-pasuna. Tapi dong baru. Si panganon na persolio ni raja nami panggabian jala perkora sama nabi nabotohon na sinubuti mami raja bulut. Anda pinasa muna mengalang untuk kami mangan madalo juhud nomor saudara jalan di pasar tamu datang kota negara bertuhan. Asal dia amat tujuan dari ron. Lam tutur na pastaria di kamu tuga bina akan pagulay di kamu songan dak tutur do konokku asal bagus nama harta mainnya gajah ditongan dulu biar horas ma amang moro nami napa satu dari pasar minam talo sudah buti yang baru gawe ma di hamu raja di ulah-ulah ni takas do nung di pasar tamu ima songon dekke sitio-tio dekke surur kadong dengan julon penuh bisa ekel. Jadi mang baru tuh songo di bedek kena pasar tapi tuh kamu tidak orang belga kau tilemu tidak orang gajah anggiat mawartanya kamu tamat dari bata roh kena uli roh karena mereka di tomat-tomat di keluar kamu boy do belga sani umok sani unggodak sani dek ke si pasar tsunami tuh umur nami tuh honok masuk kata dia tua asal dia kasih beliau menit 33 di parlapo orang semahami nama kalian baik pasma abang murna nanti sudah buat yang baru mulai tema di hamu raja di ulah-ulah nami di takas di pasar tamu sila seroha nami ima marhite dekke mamok dekke si mudurur dekke si pora-pora jalan munga ipersolio kami di siro deina di siro tabuna tanda sira dohut ada 5 raja nami asa bagot matok namar halto dulu mana marubian Oras mahami raja di pamurumuna mangaton martabat baban inauli di hamu rajai nama kalian di pertikiano tutu raja nami bahwa nami ma setakas di panggawia setakas di perhorasan di hatani sebanganon nau kuatau kami di pertikiano raja nami ima diari naksalpu dinau dialap latuto nami burumuna alai dang dope masa tani ada nahobar turajai laos di pas-pas Tuhan ma akan diulaitaan ni imam burumuna di pertikero ma bui pasar tani raja nami songon batu sulang anak sulak-sulak kopu dua bani rajai bulu tupe raja nami otik susadia na bui terpasar tani diari anak salpu lasmaro ada rajai siti masopa udah ngalir semua otik susadia raja bulun ima sinamot manang batu sulang nawoi pasar tami akan tadi batai sigoi pas-pasulang silubut nang mana boroko sahat tu nama taruma tua jala sahat tu nama ini sahat matu nama nono matu tu jadi di bere nami akas dan sudah honot tanon asang dia matu bola alat tua sikor tua bunga-bunga tua nalak gimana sogo tua boru dongan nama sahat tu atau melihat mati sore yang boru nami bebel-bebel kan mama kasih nama itu kami nama gulala roh ami itu ada pada rajai bulu tupe orang lebar hide akka alat cangkion nungau pasar tami raja nabi batu jolo di sinamot mana batu jolo di batu sulang biar nak salpu itu ada pada rajai saunari pe orang nami mangkohi nama teh mangkohi buntu kotik sesadia pe raja nabi mangkohi na orang go na buitar pasarnya ami lasmar rohani rajai raja tiup betul lah. Ya nyoma raja nami ima songon panggohi na uranggok na bui terpasa ni hami ima di napasahat sulak-sulak kopu hami di pertikinon bulutung untuk sisadia pe raja nami las marohamu titik mana tinopa tali kolong marau-rauna titik susadia panggohi na uranggok na bui terpasa tabi to depan rajai mata di batama tok sigoi pas-pasuna sino boti mami mati tu dalam Horas ma dirajai jauh tidur yang udah ada Risma jalan kau nasi ya Ris rohani cuma buat ulos hela do ulos tuh nami na baru na basa tu songono pe ulos basa ton lamyon
makoron dauli makoron ada yang kamu diho asal di pasu-pasu di bataho dan lumo iba di berburu-buru kamu paramo nah baru unang ma bereng nilai lulusor anggo di rohanaminya dia taran naber kada tolong nani dia taran naber kada tolong nani pasu-pasu tuh alai dah kita mengurangi masa-masa di bata asal dia bertujuan dari di ona baru di pemparanmu belgama kau lau seluruhmu belgama kau sepatu si jalommu asal kiat kongkomu sudah ke pemparanmu dan baru dah jadi dohno ko masong kata na tuwa dohna baru asal dohna lu pangmeni tugu di lubu kalipasa tugu di horbo nang maho na baru pepeng sahat susara matua jala sahat tu nomor ini sahat maho tu nomor nono matutu asal bisa mata nyari sekali bicara kota mata boleh sekatu tututan dia anak mon diberi nanyon tubuh mak anak partahi dia lulu balang doh boru mai 10 bulan matutu asa-asa itu lebih benda sama juga tiang umasatan ulo sotuho saha maho horas saha maho gabian sidok boti mah matutu raja nami dari depan ya dari depan ketemu mah raja nami perlu diri Horas cepat sama makin lopit tu pamarai mah tu ya tu pamarai purei tu panggoko ulus nabi dan ulus nabal tuamu asal dia mahapal pang korona akal pas-pasuna di tongkat-tongkatnya ke keluarga mula jadi soalnya pe ulus no patatan tuamu las maramu di nama talau sila boti mah kami maka gimana oh tu nak poruna rorau dia ada poruna nanya oh iya asik kok memang sudah nari molo tumpe sonon haroronami las maromona sotsonido na kami tungacelas suturuh hanami lima inaring maulaw na kita di Komanyari jadi molo tumpe sono lokon na kami sonon haroronami molo tunapuro lokon ma ador hadu kami na tuntung lupo ador tititong lupo tapi soal matua mau nak berupaya usaha matuk tu nomor ini usaha matu nomor nono jadi saat dulu masa tu bertian saat dok pasal tanggul son saat itu tu banggabian saat mana tu pakorasan kami pasal tahu pak iya oh ini ulang aja rombongan aja saya buah yang pasal ulus tu dotokku tu sana pe itu ulus dengan kita father kami tu dotokku las malam asal doang macam tu sana dokin itu dua ada hal kamen na tugu-tugu ni lobu ada hati di tugu-tugu ni hormo nang ma itu kusar madua sa mau tu nak ini sa tu nak mau madu tu ya pasal tahu ma raja nami ya horas iya salam Jo jadi mulai ada horas mahami raja di pemurmu nama jalo ulus nabi nasa mulai martabat-tabat ma di hamu dauli di raja isikap bila malai silu boti mahami raja betul sudah hukum itu raja nabi dulu
Tubula-ula na raja manulang. So ano tani na tuto na madok nung adong pang naniluan dila dapat ni lahat. Dila nung atakas di pas-pas gahuga. Di hari na uli ko na ngano boy di patu pahamuna. So bani ada muso bani humuna ada na bitu turaja manulang. Asa sonari pero horong pasawala dan itu museng. Asa balita mapagabe tu ndalo sa tanuan. Aray muna rolo biha ko gabe. Ay takaso barok kami. Masih Paulo. Matuto. Asa sahat masolu sa megukulit kibiras. Baru sahat kas tagaw ada patatay imat marhide sulo sa popu. Sa sahat may taon garupan tu manggabi at parahan. So ni masa ihata siya po siya natuto ni huta. Rak may tabang katahon ima olo kulok tuluhan. Na magprinsip ka waktu hubir kami na kengaraw rada. Olo kulok. Olo kulok. Olo kulok. Horas madali gabi din kita na marhuburo. Horas.